Whakaalawhalai atu, hane i hadau tolu a tau walatala tutupu ke lata ia moe a whiawhi nei. Whakamua kua mana kia e whakatuwhono ke whakamoli e tau whakatokaanga mo e whakatuwhono New Zealand ke whakahoko e tau huki pui ngā ngāo COVID hong flu mahiwa ke mahina kahau. Pihia he talahawanga he lilifu palimia ko Dalton Tangilangi ke he leo taongo he whaitapu kamoli. Ko talahau ai he lilifu palimia ko Dalton Tangilangi ke he leo taongo he ahu whalaili kua mali, ko e whakatai atu ke mahina ha uni ke kamata huki e tau huki pui ke ngā ngāo COVID hong flu mahiwa. Tua ni he mai longa he rolahi he lea me tau mai hapa ka matanga ke whakamawhisi. Tunga ni o Māori rā perela ne ho hao ki ai, ko hoko mai ki a me. E tunga ni whaki se mai nuseo he ka matanga ke he rotonga tau. Ka mahu nei, mau ngai ni e whakaweanga ia, si o mana ki whakalahi ke he rotonga tau i raha mai mahina uni. Si tunga ni lai tu turu ne whai tapu ne tai, kato moua e whakamurianga he aho tonu mo e whahi tapu ka maupopo e tau pepa ia he tu whahi neua mo e talia ki ai tau whailoa mo ia e aho ne kua whakamuri ai. Talahau mai he palimia kua whakamoli ai he whono kapeneta he aho tulotu whahi tapu kua mole e tau whakatokaanga mo e ko tahifu ai e tau hokotaki ke he whakatuwhono ha New Zealand. Ko e whakatali atu ke he talianga mo e tau whiwhilianga he whakatuwhono New Zealand ke he tau whakaholoanga ke huki whakangata e tau tangata he motu. Kua mana ki ai e whakatuwhono ke tuku atu ke he whono e ke pule, taha mata whakatuwhono o whakalatalata, tupe whakamole la lawhi ki lunga koe 8 miliona ke he mama he aho pungi. Pihia he talahau mai he ki pule ke he tupe ko lilifu ko Crosley tātui. Pihia e ki pule ko lilifu ko tātui, ko tau tupe nei koe 8 miliona tāla mai he whakatuwhono New Zealand ke langumatai tau ngā hua he whakatuwhono Niue ke he tau whaahi ngā hua malolo sino, whaahi whenonga vēwa, tau pisi nisi, si pihia moe wholo tau ngā hua tunga e tau ngā hua ke he wāfo he motu. Ka pihia whoki e wholo tau tupe, kua whoki atu ai ke lata ia moe tau ngā hua whakalaulahi, ka whakatupe ai he whale tupe a si haki he motu. Talahau mai e ki puli ko tātui, koe tau le kua lalahi ne kua tūpu mai ha koe ngā ngāo koe COVID hong flu mahiwa, kua lau ia ai e tau puhala maua tupe he tau tangate motu, si pihia moe whakatuwhono. Mua atu ki he tau whahe whenonga vēwa koe tahania puhala maua tupe lahi he motu. Pea ia, kanaka i malolo e tuanga he tau puhala maua tupe nei, to naka i malolo e tuanga he tau ngā hua whakalau lahi he motu ke he tau ngāhui mua. Pihia whoki ni e tau manatu whakakese he lilifu palimia ko Tangilangi ke he leo taonga he whahi tau pukamole ke lata ia mo e tau amamna kianga ke hawhangi e tau puhala whenonga vēwa mai he motu ko New Zealand kanaka i no nofu pui ai. Pihia ia kua ono atu whakatuwhono ke he tau mahina ha au kuso poko sepetema ke whakata ai do tangata ke whanonga mai ke he motu kai naka i no nofu pui ai. To tuku e rā pepa ke lata mai, tuku mai anga he tupe ne whoti mai ke lata e mai COVID. So ke lata ne tupe e ki tō matanga hua. Ke mumuitua moe ke whoro tau maweheanga, ke whoro tau whakisianga New Zealand, ke whakapopopo he whahilato. Ke mai ke kia whangi whahiua he atu tōru suka manaki ka mawhisi e huki ke ka mapopo he mahina ka whakateitangi a uni tahe me mahina to tōru kena nofu ki o nono mo ia whangi whakaneene he to tōru atau numela umai kai a manaki mea ke horo taki a ko septana kua fua piha kua a whangi dei mo ia ha ke he whakawhahiua. Tōlunga fulmaono e tau tohi ne kua tuku atu ai ki he komisi e whono ke poli ke whakahui e tohi whakawe he ata tōla motu. Ne whakahoko ai e taha whono he tau lilifu e ke poli ke whahi tau pukamale ke kamata ano atu ai ke he tau tohi ia. Talahau mai e tau ofisa ngā hua he whono ke poli mai he tōlunga fulmaono e tau tohi ke he komisi mai he tau tangata he motu toko whā e tohi ne maua mai he tau niwene no nofu ke tau motu kehe. Ua e tau tohi ke komisi ko tohia ai ke he wangahau niwe. Tō liu ni e tau walatala ha BCN News ke whakailoa atu whoki. Whalua tau walatala hangau ia ke tonga hua he komisi nei mo i tau whakaholoanga ke whakahui e tohi whakawe he motu. Ko e mga hotu loto pō i ne pō ne masia e hila ke he whahi toke lau he motu ka mata mai i loto alofi ki hoko atu e ke manga ko liku. Kua maua e le kua ko he taha he tau Transformers he manga nā ko liku. Hanei tu walatala ia.
Kua kamata ngahua ai e matakau hila mo iloa ai ko le kua tupu ai ke he taha puha transformer he maanga ko liku tata atu ke he whale kalapu he maanga. Ko liu ai e malolo hila whakamui ai ke he pungi nei. Ka ngahua ngai ni e whahinga hua hila ke he maanga nā ko liku. Pehe ai e Clinton Chapman, lahi ngai ni e malolo hila ki loto he tau puha hila Tesla, ne tauwhi mo e taka ai e tau hila tā wili mai he la. Pehe fōki ia mo e ole atu ki tau tangata he motu, ke mai longa e tau whakaonganga he malolo hila he tau ngaho nei, hako lali ai ke tau se e tau le kua nei. Koe whahi tapu ka mole ne talahau mai he ulu whakatonu lahi ko Andre Siohane, ko whitāni e taha generator ke tolu aki, he hako mai mo e whakatu ai ke he whali hila, koe whakatali atu ke taha ensinia mai he motu ko New Zealand, ke hoko mai he mahina nei, ke kamata whakangahua e ensini po ke generator ke tolu aki. Kua longona ai ko whai lutu mo e tau le kua ke he whewha sipote ne te polo he motu he tau mga aho nei. Kai pehe mai e tikitaki he matakau ne te polo ko Carol Edwards. Mo ai lau tolu wha e tohi nā kai whiawhia mai he tau matakau. Mo e kua whita he tali atu ai. Mo e whai tau seanga ke he tau tohia. Ne matutaki mai whalo tau matakau kia BCN News mo e pehea lau tolu koe tau le kua tupu hā kua nā kai tatai e tau whiwhilianga mo e tau whakatu whono kua nā kai maama he tau matakau e tau whakatu whono he matakau Nina. Mo e kua nā kai tali whoki he tau tikitaki he matakau e tau tohi nā kai whiawhia lau tolu kua whakakise atu ai kei. Kai pehe e Blesteni he matakau ko Carol Edwards mo wai lau tolu wha e tohi mai he tau matakau hanga ia ke he tau manatu lau tolu ko nā kai whiawhia ke tau whiwhilianga he matakau Nina mo e kua whitāni he tali atu kei. Pehe whalo tau matakau kua manaki whoke lau tolu ke uta kehe mai he lau tolu tau matakau mai he tau whewa spot nei. Kua longa whoki e tau manatu ko whakakise mo e tau wangi ko kisia mo e tau ai ke tau whawhanga papa Facebook ha koe tau le kua nei. Pehea Carol Edwards koe tau le kua nei puna mai ha koe whalua tau matakau mo e tau whiwhine ne pele kua nākai tali tonu me talia ke he tau mata whakatu whono ke he pele. Kua whita ne whono a lau tolu mo e whakakise whakamahino ke he tau menesa he tau matakau a to kamata e tau wheua ne te polo. Pehea ia koe tau ngahua he tau menesa ke whakahoko atu e tau whakatu whono nei ke iloa osi he tau matakau ha lau tolu. Talahau mai a Carol nā kai mitaki e tau mena nei kua tupu mo e kua hoko whoki e tau tawangi ke he tau le whili kua whiwhili ai whoki e whalu e toko tole tau le whili ke uta kehe alo tūla tau hingoa. Ko mena ia kua whakatoka ai he Nina ke whiwhili ni he tau matakau halau tūla tau le whili ke lata me tau wheua whetoko halau tūlu mo ai whakailoa atu ai ke matakau Nina e tau hingoa he tau le whili nei. Pehe mai a Carol Edwards kua kisia ki ai e tau mahani tawangi ki he tau whanga pepa Facebook mo e whakalofa ia ha ko pihia e tau mena ni tupu ka e whakamawhana ia ki he tau matakau ka osi e tau wheua ne te polo he tau nei to tau osi e taha whakatoka anga ki e whakakisa manatu e tau matakau ki he tau whakaholoanga hanina ka e mai longa to nā kai maeki a lau tolu ki e whakaingasia e tau manako osi ko ngā hua hanina ki e whakaholo mo e whakamitaki e tau wheua spot e ne te polo he motu. Ko e taha ko tō whanga fōu ke he aonga tukolunga he motu ko e hangai ulu whai aonga mo ai he matuwhine ko Moira Jackson ka matahana ko tofa ngā hua he mahina ko mole. Fōu a Jackson ke he ko tō whanga ka e whalu a tau ngā hua ko lango ia kia ia mo e ulu whai aonga maua ngā ia ni tunga e tau whanau ni nā kai whawatu tu maua i ke he aonga. Hanei tu wala tala ia. Ilo ai koe mō lea e hongufulu e tau he nā kai whai tangata ko nofu ai ke katowhanga nei koe hangai ulu whai aonga he aonga tukolunga. Koe ilo ai mai he tau walatala he aonga tukolunga ke he aho ni awhi koe le kua ngaia ni e aonga mo e tau whanau ne nā kai whawatu ke he aonga. Pē mai koe whahi tapu ke ua kia nei he kuata aonga fōu nei kai kua kisia kia i tokalong e tau whanau ne nā kai la liliu atu ia ke he aonga. Nā kai fōu e tau mena nei, hā kua whitāni hei loa mai langana fōki e tau ole he ulu whai aonga ko Charles Ioane mo he ana tau ole ke tau mamatua ke whakamalolo ke tau whanau ke o atu he aonga. Pehea Moira Jackson, mooli nā kai koe tau le kua fōu, ka koe tau whangamena kua lata ki ngā hua auloa kia e aonga mo tau mamatua ke he tau whiwhilianga kua lata mai tau momui whaka ko he tau whanau. Mai langa fōki he aonga e tau ngā hua ke tau mga whaoa, mo e tau whaia ngā hau, kua lango ia fōki ke tau whanau.
Taha fuki e mana ke mai longa koe whalu he tau whanau a onga la lahi, koe tau whanau kua tūpo koe mō lea e hong fulma walu e tau mui. Koe mena ia kua hahai a lau tōlu e tau tonu hia ke whiwhili ni e lau tōlu, ha lau tōlu e tau whiwhili anga. Ilo ai BCN News hani whainga hua kia e whahe whakakotama he motu, ke whakahui e matu whakatu whana whakakotama he tau tahe a whihiwe se au walung fulma hiwa he tau mga honei. Tō alonga e tau whanau ni kua tutu ai ki halau tūla tau whaitunga he tau maanga he aho tapu e kua mole mo tala hau ai halau tūlu a tau launga ke he aho mahuinga koe aho tapu whanau. Kau whalataha tu fuki kei fuki e tau e aho he tau mamatua whiwhini hane e whalo tau ata kua tapaki ai ki anonom tūlu. Kaya aku kociba sama Valeni hake mama masifa Diana tengah kilo. Kaya suka mama elalani. Jesus is the light of the world and Jesus is in my heart. Amen. Ako lang ang hari, isato be ang rofu ko po fu no. Ifalilifu kay ke ang totane me ang tolfin. Ke lang ay ang tawo ke mo ko foki me ang. Ao to ke koi. Manakora ia totoro ke mawai mui ko whakatulema ke larora ni. Ke mawai mui wā ke nofalataha me taumana, me tau whakawhawa, me ke se te whangasia whuru ala, me ke me tausia me tolu, me te tolu a taunga ua ka whawhia ke. Ko whanau whio ai o ka peta kai nāka whina to ia ka sile parupua. Ko kisea ia ko tamita ke tau tāne hana. Si fufu ai ia. Tono ina nāka mai ka ia ke fufu. Hakola ia tamu. Si tause ia ko peta i kato kome, si tuka i kama i loto, mo tuko i kato ke kaho i wai. Pe he mai hakula honga. Pe he Yesu toka e tau whanau kiki keo mai keo. Kua, taki, lautolu. Maina, yaho whanau.
e fulfuala he aho me tō launga he tō whānau si pia whoki me tō tala me tō lolongo halau tōlu amana ki atu ke likisikisi atu whoki ki ai he tau kahau. Ka pihia hatau tōlu a tau walatala tutupu ke lata ia moe awhiawhinai, mātuta ki mai he aho tuloto ke lata ia moe tau walatala tutupu whakaperitania. Nono whā moe munine po.